nebye mu studios nyinemu abahango kurwo mu kibina cy'eby'obutegetsi ita People's Front for Freedom irizoba basibaha umurembo rwambara nabiguraho ekitebe cyabo ekikuru cy'ekibina abo rembo rwambara tikumanya ko bari bakigura habo region yona kunkani beja kongera kutushobora abirukutiraho ahaki tebe kibiguraho utiriho no kumanyisa abanyambara ekibina cyabe kisya echa People's Front for Freedom studios nyinemo Honorable Roland Mugume Kajinda gu akabaho myeshengero ahabwarukunjiri municipality kandi obwahati umukibina cy'eby'obutegetsi cy'ikisya echa PFF nakora nk'omuhwezi wa treasurer w'ekibina aharabajurwe nyineho Honorable Knight Proscovia Salam Musumba uguni speaker w'ekibina eky'eby'obutegetsi echa People's Front for Freedom aharabajurwe nyineho Honorable Kamara Thaddeus ukuriga municipality ya Kabare nawe n'uw'ekibina nicyo kimwe neja kongera kutushobora nyine na Honorable Francis Mwijike gunumyeshengero ahabwabweju kandi kuko nabagambira ntwenda kureba ibigenderwa by'ekibina eki icyabareto mu rembo rwambara izuba ikibarukuratsaho kuri kubanzo nkirize mbakiri bataramutseho kake tutandike program Honorable Kantante na Honorable Roland mterekanisa wa program Tayari West TV nasheberwa kubaha aba ankore abaturikize abanyakigezi ihanga ryona twashimirwa kubaha banyanjura mazina mwagahora kandi rizoba niko kubagamba twasibo muri ankore okwija kurete kibina cyite kisya People's Front for Freedom mbweni nyowe nko muntu ninyenda kusima na sekusima umurimo gw'abantu ba ankore ogumwatukora mwe bari munonga akuba districts zone za Greater Ankole tinkwenda kuzigamba amazina kunka zona zabaziroho mbwene cyaturetaha no kureba ngo twaha buri kimwe cyona habwa kitwije murambarara mwe twagera umukorogu kandi habwa kitwigura office ebe byona ntuza kubishobora kandi abantu batwetegereze bari mnonga Honorable Salam Musumba ramutya amri wa Tayari West tukumze muna program mbala mwisa mwena abalitulisa mbala musiza nnyo mwena abantu be Ankole region abantu be Western ze Proscovia Salam Musumba omusoga ngolwalero nsibe wano mu Ankole embarara ngazize okunyumya namwe n'okubaleetera okulamusa okuva ebusoga tubadde ba mukwano tubadde ba Luganda emyaka gyonna era manyi nga obugagga obuli wano mu Ankole obumu bwava busoga ng'ekindeese kwongera kuwayamu nammwe nakubaagaliza bye neeyagaliza nesiimye okubanga nkyali munnammwe wano mu Ankole era nga bulijjo mbeeyagaliramu bwe mutuuke waffe busoga mbagamba nti nze ndi mu ttaka ekyalo ekyange bakiyita Lwanyamahembe ng'ekyalo ekyo mukwano gwange Honorable John Basheja Kazola ye yakimpa ate nembeera nga ndi Munyabushenyi nga Honorable Bernadette Bijirwa mukwano gwange ye yandeeta ku butaka mu Ankole so banange nsanyusa nnyo okubeera wano era nziza okuwayamu nammwe nesiimye okuba wano olunaku lwaleero Honorable Nicholas ramutya Tayari West kuba bari munonga umutebekanisa wa program nayo nashimirwa munonga
kwimika umutayari West TV urundi rwo kubanza wayebwe ibintu bibiri kushaye cyo kubanza niye chairman vice chairman wa PFF mu Western Region so chairman yarugaho niye ndagarukaho kabiri member wa parliament wa Kabale municipality kandi kuyatwara rwo mu kibina kiri ekimwija aturiyo muri PFF muri ninye umwe mu ba members ba PFF bari mu parliament ya Uganda izo nashimirwa munonga kuje mu mbeho za tayari West TV mbarana jikunda munonga wo kajije mu byo musigazi muto munonga rukumugwenda 94 ndi kuzo mu university ya Mbarara kandi ngatandika university ya Mbarara najimana mu myaka 5 nakorera masters narugayo nakorera mu Ibanda hospital wegacha ishikasha ri umuntu mu university mu district ya Mbarara nagaruka nashomera masters muri Mbarara nayombe ko muri Mbarara nakoreramo nashomesa Mbarara University nashomesa KIU ngwe nagaruka muri Mbarara ndahurira nshemererwa munonga kanyakire abaturikize nabari kutureba babona ngo muhurikize kandi mutwe bitekateko byanyu kugira ngo twembeke kibina cyitu cya PFF kandi tununure Uganda ebe nunji uryo umwe mu Uganda agiye nyumirizemo kandi agituremo ashemererwa bari munonga Honorable Francis Mwijike iramutse hamuri wa Tayari West we bari munonga mutebe kanisa nishemerwa munonga kugaruka mwanyogo mu TVG yitandikire na mbena izira mironde 2 guno rwa kashatu nyenda kusima bagitandikire abo kutwikiriza kandi bakisangwe egi TV ebira karyabona tugambe byitu nabandi bagambe byabo dera abanya-Uganda betegereze okwenseji eri kugenda mumisha kandi icyo nicyo tukurwanira itwe aba Freedom Party wereka kuteganisa bwawe tupate yana bajeteha Freedom Party Freedom Party kimanyisa ngo tungo bugabe twena twingana mishoge biragiro ugambe woshekwa no gamba utasinga umushango tishikwa no gusingwa utungo muri mutashashwire sente utungo umwanya mu university shometa banze kubona bero ubugabe bwawe twena twatanse turwana n'ubugabe bwitu so ni shemerwa muno kushanga ngo hariho TV y'abantu bona bakwija bakagamba hatina bakwasira mukono we bari munonga imwe abakuture bari yoko imbendeza okurikiza kurungi kandi abanywana bita baryaha abargo mu region zezindi imbakiro muri nkore imbakira muri nkore mu harume mba parliament omwe opposition nyowe mwene kukore bendera ninye kutamakararangi akwe bendera tekageranje mwe ni woro kutokoza icyo bintu ninye kukitereza kutereza nkore hatukuranka wareba ha TV hariya noreba harimo white kwakuza mu buru eba design hatebonera so nono yitaga iki cikurabamo nabwo eco nimbakira muhure mukikine muhure muri je tugambe shonga zitu kandi nyondi muzahuzi no gumuntu arukore ibintu ibyo kucungura cyangaki bari munonga Honorable Francis Mwijike Honorable nanyenda mutankeneye muri wa Tayari West nanda kumanya yamanyire gwirizo masibo muri rembo rwambara icyaba leta muri Mbarara niki masiba numukora ki mahendera na kiha mukuratsaho kizobera yincakare we bari munonga izobera twasibo muri Mbarara gukora ibintu bina icyo kubanza okutongoza ekibina icyo bakweta People's Front for Freedom PFF ningeshe nayeta Freedom Party kandi kitkumanya ka Freedom Party yegesho ngaye kubanza okukitongoza akatukatwara biromu twabagambira ko habire hariho bizibu twababuza ngo tkoreki mwaja ngo mwire ko mutandike kibina kisya mwe twatwize kucanjorra nkore nyina ngo abanya-Uganda betegereze ngo kuya independence tuire kizibu cha betrayal abebembezi okurebya bakwebembera hina abantu abizire
bakabembeza bwa nyuma ya independence basi obwire barebye abantu baho hina abizire bwa nyuma barebye abantu hina bagira umukishaka bine bigenderwa baragayo barebye abantu twahiko kutandika ekibina nebine bindi ebine binjo mu Uganda omu no ushanga ngo hina barebye abantu so mwihango mutwe twine kizu cha betrayal okurebya abebembezi okuhinduka babarebyana nabwo eco bwanyuma y'ibyo nakubaho ni tukatunga baturebeze twatandika ekibina kisya izobe twatwize kucanjurira abanyankore abantu bankore enshonga ya kabiri yetu Resoromu no kurahiza no kutongoza abebembezi basya b'ekibina kitu ekisya cyo ni enshonga ya kabiri enshonga ya kashatu no kwanjura abanyankore ngo hariho mukago hagati y'ebibina bibiri ekibina cha PFF hamwe n'ekibina cha ANT ubwo mukago kugubanjurira ekiguru kumanyisa ngo abantu bamanye ngo hariho abakora hamwe kuko abanyankore bagamba ngo ihambara kwatandisabwa icakana twigura office yitu ngo abantu bona bashobirwe mwena mwija haritwe tubaruhure nko kubiburira kugamba mwene mwana mwera ngo kwija kubaruhura mutushanga nkahe arambaguta street office yitu grade izo byabye bintu ebyo bena tekana sa program nyina ngo baturikize bamanye ngo itwe n'ubuturya Dr. Besigye ari umucome konkano bwari umucome umutuma guheguriya kandi ari nitwe mwene tubashaba ngo mumushabire ngo arege umucome aje kwatanise nitwe tugumezemo n'urugamba rwo kucungura ihanga ritu PFF ni izina rye kunga ekibina cyo tukisya akwima bari uko bakutureba abantu amukureba batwire umustruggle ihangere turutambwire twazo muri district za Uganda yona twazo magomborra gona twazo mbyaro byona ntubasa kuba tuhindwira izina nenkora na determination konka nitwe abarwanirizi bobusinje bobugwaje bukurangwa ihangere twatambura hamwe ncukura nkitwanguhira kutwikambarira tushanga butwe nturwana nabo bajya ngo kiri twacergamo twatambura nimu bamwoko ombyange bine bakwata kapa karakabeka hari bakiya office bataka PFF tuguma turi abantu bamwe nabwo cyo muga gwitugwanguhire munonga so we have a new name but we are the same people who have been working with you kurango twatunga impinduka omwihanga ryitu bari mnonga utakana sa program ndukuza kuhendera nanyenda kumanyisa abari yuko abaturikirize kandi n'abakutureba ngwizo be twatwinaho districts nyingi izabazira imbarara twatwina isinjiro abebembezi twesere bantu bona abembezi kurga isinjiro ntungamo Bushenyi Buhweju Shiruhura Mbarara City Mbarara District Rwampara Shema Metoma Ibanda Kazo Rubirizi abo bona twaturumu kandi kuko tureba no kutwaturukuriye twaturuma abantu bakurwa mu ihanga ryona twatwina baragacori Karamoja West Nile twatwina abantu barga Lango Teso Buganda Busoga abantu bakurwa mu Western Uganda twena twantugamba hanshongemwe abo kuba ibizu byihange ebitwino mu ihangeri ubano uburubwenguzi ubano bushuma ubano kurubatira abandi nano kubanyiga ibizu bitwino mu ihangeri tibine Ruganda tibine cyaro tibine district nebizubu ebyenguto ebyibura ry'amashanyarazi ebyibura by'embazo mu marwaro eby'abana batakushoma kurungi eby'abantu bakubonabona abatakubasa fizi ezo bitwine kubikwatirana hamwe
tukabirwanisa sitakurira ngu naraga Busoga naraga Nkore kureka n'umunya-Uganda nabo cyo nashemerwa munonga kurira ngo twaterana ndaha kandi abantu abutwatu no muri kiko biciriza ngo tushume turuge hati aha region tuza district tuza cyaro tuze mugomboroko tugane na buri omwe abine bizubu tuwe kwatanise turwanise nkorambi iho mwihangarito bari mnonga onebo reka ngatseho gatse wa onebo Proscovia Salam Musumba ko kugarraho inyime bijere ukareba ubutekerezana bwanyu FDC Katonge inyuma na FDC na Jana Nkumbi umuhagizi wanyu wabiri na hagira ikibina cyanyu cya FDC wirobo nabasa kwibuza atubishe byatereye n'abantu aba bikabita kubasa kugonjorwa ikibina kikagumaho kiri kimwe nibintu cye byamani ibyabareteri kugira mu mutani cye ikibina kisya kiriye kimwabere mwine kimumazire mu bwire burengwa mu kishike hata ntabura ya mezi gari hansi ya mukaga kuzomukarura kabona muri no mbanjurire ikibina kisya nyeyanziza njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwulirisa nti mu mwaka 2024 twatandikawo ekibiina Forum for Democratic Change era nga nze eyali omukulu waakyo mu kiseera ekyo era nga natambula neŋŋenda ne bannange mu South Africa ku kyalo kye bayita Krugersdorp Dr. Besigye gye yali agenze mu exile ne tuteesa nti Forum for Democratic Change eteekebwewo naye ng'etambuzibwa ebibiina bisatu waliwo Parliamentary Advocacy Forum ng'ekulibwa Augustine Ruzindana ne wabeerawo Reform Agenda ng'ekulibwa Sam Njuba ne wabeerawo National Democratic Forum ekulibwa Chapa Karuhanga chairman ne tukkiriziganya nti tuteekewo ekibiina Forum for Democratic Change ekinaaleetera bannayuganda enkyukakyuka mu bukulembeze nga tetuyiye musaayi. Ekibiina ekyo twakitambuza emyaka 20 paka bwe bakitubbako era ensonga ezo twazanjulira eggwanga ne tusaba eggwanga litubuulire lituwa amagezi tukole tutya kuba tulina options nyingi. Ekisooka titusigale tulwane ekibiina kyaffe kye twateekawo tebakitubbako ne tugamba nti okumala maanyi kuba twali tulabyeko UPC bwe bagibba twali tulabyeko Democratic Party bwe bagibba. Ekirungi kiri nti Democratic Party yazimbibwa wano Mwankole Muzeeyi Boniface Byanyima mumanyi yali chairman for a long time yateekamu ebibye yateekamu obulamu bwe naye nga kyekibiina kaakati ekyagulibwa ekikulibwa Norbert Mao ne tugamba nti UPC nayo bagiridde ne bagimalawo nga tulaba olwo olutalo olw'okununula ekibiina FDC tekijja kusoboka kuba bakirumbye na mundu. Mujjukira chairman waffe ambassador Waswa Birigwa nga yabuuka kisenge okwetaasa ne tugamba nti Uganda is bigger than any of us. Uganda is bigger than a political party that we formed. Tukyali balamu tugende tukole ekirala era ne tujja ne tubeebuuzaako ne mukkiriziganya naffe twatambula nkola eno twatambula kigezi ne tugamba tuteekebwa ekibiina naye tuteekebwa enkola etaasa nti kino tetujja kukkiriza mulabe kujja kukibba kuba ekibba ttaka ekibba ssente ekibba bibiina is all engineered by the party called National Resistance Movement. So netusalawo nti tugenda kutandika ekibiina ekirala kyekino ekibiina kyetuze okutongoza olunaku lwaleero eno nabasuubiza nti nja kubawa postmortem report eya Forum for Democratic Change era nja kubawa ne will eya Forum for Democratic Change
kambabuulireko ekintu kimu, omutima gwa Forum for Democratic Change gwe guno ogwa People's Front for Freedom. We are fighting for our freedom. We are fighting for the freedom of the Republic of Uganda. Tuli bawambe, simanyi oba abaneno mukimanyi. We are captured. Unbelievably captured. And so we are working to breathe, to free the people of Uganda from captivity. Ekituleese wano tuzze kwongera kukola mukwano mu Uganda lyonna, kuba ebibiina babimenyeewo, ekonomi bagimenyeewo, empuliziganya bagimenyeewo. Kakati abannayuganda nze eyo gyenva e Busoga balowooza nti ebyabwe byonna, kuba Busoga ffe twasooka okubeera abagagga mu nsi muno. We powered this country. Mumanyi mwenna nga mwatukyaliranga ejjinja nga ye industrial area, industrial city of the country. Ebyo byonna byakyuka. Kakati Abasoga balowooza nti ebyabwe byonna abaabiri abali eno. Abakyoli balowooza nti ettaka eryabwe mbere mubba balireeta eno. Abalango balowooza nti mwabajjako obuyinza mwabuleeta eno. Ffe tugamba ekigenda okutaasa eggwanga lino from breaking apart is to build it back with our energy, with our knowledge, with our zeal. And that's what brings us today to Ankole, to talk to you, our brothers. As we talked at independence, okubagamba nti bannange ekijja omanyi kinyaga bitono, tukole olutindo oluzimba Uganda etatukose, kubanga kukosa bwe kunaabaawo. We have things to look at in our past. Bwe twajjako Amini Arua suffered, bwe twajjako Tito Okello ne Lutwa Acholi suffered, bwe twajjako Obote Lango suffered, bwe tukyusa kakati Ankole will suffer. We don't want that. We are saying Ankole lead us to liberate ourselves. Tukole omukago nga bwe tuzze tuzimbe Uganda mwende fenna gye tweyagaliramu. I want to assure you, the people of Ankole, that with or without President Museveni, you are going to be a successful community because you're hardworking, you are well-meaning, and you occupy a very fertile place. Sagala mutufunemu buzibu the rest of us in Uganda. Kyetuva tuzze nga twogera nammwe, era njagala kwebaza chairman wange, governor wange Katembeya ne banno b'okola nabo nti muzimbye omukago all the way from northern Uganda, all the way from eastern Uganda, all the way from central Uganda. Nti tutudde ntende nga tuzimba Uganda where we all are brothers and sisters. So mwe abatulaba n'abatuwuliriza, we bring you the message of hope. Mujja kubuuza nti what is there for us? We are telling you today that you can secure yourselves and what you have built for yourselves through the People's Front for Freedom. Let us not cause insecurity by not listening to ourselves. So, nze nzize wano mukwano na kunyumyako namwe na kubategeeza nti Uganda needs all of us and Uganda belongs to all of us, and we, the People's Front for Freedom, are that political vehicle that provides us security for the future. Wa Honorable Roland Kajinda Honorable Mwijite yagamba hanshonga yokugira ngu abatandikire ikiyaye toritaro ubukutsungura Uganda kurabera umuri democracy faces tizihindikire faces tuwaserendereba ziri mu FDC nizo faces tukureba hati ziri hati nizigira ngu ekibina hati ansa y'eby'obutegeki yokwihindura ebiremero mu Uganda ni PFF
muntu uri uko nabasa kwibuza abantu abakanu bamwe kanbo batandikire FDC kanbo bose rino batugambira FDC no batera indingiri ya FDC kanbo bamwe batene na anti inyuma ho hati kanbo bari kwijana batugera ngo kandi hatitwe na anti twikirize ine twaza kutandika gukora hamwe ekise nikiya ekiri muri iki cya hati ekitarushana n'icyenyi we wari mnonga ntakagarukiremo icyo wambuza ko munyakigezi tuyenda kusasa abantu ba Kigezi ahabwo kuferwa Professor George Kagihamba Kigezi yonka na Uganda yona akwa Professor Kanyihamba abirari y'umuntu weshonga ekigiko abena cyete kigiko kitiwa cyete kitiwa ekitaro mbere bembezi bitu bingi nambwe ntangiri kureba ngo government Kanyihamba kwahereze kumara buri omwe no bwarugireyo konka tushasha nawe akuba ihangeri aritire witafari yamani mbeno kunkugaraka kibuzo cyawe you see abantu kubara bene bamanya abaturikize n'abarukimanya ikintu kibaro kweta opposition kigumire especially setup nkeje ya Uganda noba no komeki nibakomora bose bakiriya bakishumura so hati itwe nkakubagenzi banje bagamba onarebo mwishuke onarebo Salamu Musumba itwe abarukwenda empinda hinduka mu Uganda turukufayo no kugira ngo urugendo rwaba ruringwa ekiturukwenda no kurera ngo urugendo rutwarusya afuturukuza kandi twarwihamu ekiturukwenda mbwenu itwe turukubantu tugenda netubanu tutekaho leaders ntuba tutarukumanya mitima yabo onarebo general muntu ya Kigamba no kurengana no muntu oganira nawe konga no tarukumanya umutima gw'ikiguru kugira ki ikiguru kugamba mbwe n'abantu aba bamwe bino umutima gwahihi yes akatama kake nibarebe cya namwe nicyo kiresere nihangire okubigire bizuba nibarebe kukwata kantu ka mwana kaba kamutwara ubwiri so abamwe ababoru kureba tugerezeho kureba ngo twasha baruhanga ngo atwase twagera buryarya bwo kwenda kuja korajubaju kuko tureba n'abandi bagenzi bitu tino warakwasira sente za government no taro tino warakwasira ikintu cyo muntu ngo akibuzabuze so turukubana tugenda ntukore iki turukubana tukora tukireba umuntu yayenda kuturugaho kandi turukwenda ntaro tukireba umuntu yayenda kututeka rubaje tumuteka rubaje tumugira ngo nga ubwo twagenda nawe so wareba nk'icyabire najya nankumbi government ikataka mu sente yateka mu sente yareba abagenzi bita butwabiye twasize ubwebembezi nko kuba butwasize hati yakuringana nabo kunka ruhango tabiyama yatwakimanya tuamanya ngo ready abe mitima yabo urutaro rutubire turoro turiyo tugendaho bo barurugamo kandi twayenda ngo tugire kutwateka hempinduka tugambe nabo tugire ki twarebe mitima yabo tekibasika yagangire twarebe mitima yabo yabire okurya twagumizamo so itwe okugumizamo tukaha abantu amasiko hatagutoro nikuko dini yabire edini egera kuza kubaho kuza kwikaheri abantu bingi bakafa nangwa n'abamwe dini zabaho konka bagumana nibiyamu nicyo rukurebera hariho Old Testament na New Testament na Bible kiri tariho ngo ni Old Testament yo no eriye kabanza kuba yakare hatari umwensi mbwenu eje kindu kwenda ngo abantu PFF bamanyire kimwe ngo nekibine cyo kuza kugere empinda hinduka mpango y'icya leta na hatu wakirebire abo twabire twagera nabo buzubu turukuriya FDC hata wundi ugambira general muntu na timu ya anti
turahano turinabo turyameza hamwe nareba mwishe ya kigambo namba ya kabiri ko rukurebe ngeje neyitira umuntu jeje namwe abantu na wabareba nabo bari nkagendera umuntu harwe kintu na kimwe ekiyara kwasira icyo muntu kano kiza besije no bwariyo kwimishango yo natino kiyara kwasira ikintu cyo muntu those are senior army officers those are senior people in politics za Uganda tino barakwasira ikintu ki n'abandi ba members bitu so nutukurato nutugenda n'ikintu kituri ngo kiza kuyamba abanya Uganda kandi tubereka ngo kuri yafuturigire bagumene barebayo ako abanya Uganda no babano bareba namwe ntishaba ngo bagumene barebayo batiya ya misho bagumene barebayo no batera yo toki nibija no kureba bindi nkuko rukureba twabire ntugambera abantu ba NRM tutunu mututero mu karuru tubagambira mu jangu ntwetasi bazomu nanka umbururo shangana batwaraza ngo batera kuko wanoriye ne batuzibiro kutambura ne batuzibiro kugira konka hata karuru kuba bibara mubonka konka kandi na Dr. Besi akakibagambira nangwa nagenda umuntu hari wantabu yakibagambira ati numwija kusya time numurebe mutwe numukora abandi mutandike kuvyekora nubwo time yanyera benesi ya muhiro mbwena wundi kugambira abantu ba karuru kubatire petition zinazizigire no munanka yabo mu system zabo ibarimize barimire hata ba erizoba ni nahorra bariyo no bakigambaho nibenda kwicereza na independent zabatindi kibarakora iyi system yagize iki yabarigiro nari mu kiriyo ni hurikiza mbene ni nkiba nakinanyenda kukiriyaringa meyinire no kugambira ngo doctor nko mwame kamara waba norendo burwiri wakora tests utaka bwino burwire bwenye tokari ko muntu ngwafe nugumana uraguza itwe turiyo nutumanyisa abanya Uganda n'abantu bona baturikiza ngo harucyo ubuzuba kandi ubwo buzubu abantu barikwenda kubutamba n'ubuteka kwezereka ngo ko tureba bayida wetu tubona bwine abantu mu bakora batari batabara kumanya futuriyo nturaba tubona bwine kiboko tuzirire na hati n'ikengero kuzirya ahabwo kugamba amazima nyewe nimba ni mpe cyo kureberaho abantu baresire edina bo rukora abantu bazana mugongo burizo nabatambuze bigere abo bamwishe barukutambuze bigere ku rugabo hejuru nabandi bakarugaru kungera bakazana mugongo abantu abo abayo kize bakaba bire baro leaders bakaba takwenda ngo bagumize muri dini kunka abantu bayanga abantu mbere bitari byahare umutebekanisa wa programu nibija kumanya Proskovia bakinaruga na mwendo nanka kamuri nanka mwisha karuga bwejo kamara karuga kabare kagina karuga rukungiri n'abandi bagenzi bitu tukagumezamu tukareba kituru kubasa gukora ngo cyagera iki cyayamba abanya Uganda ntakarugireho nanye nawe kumayise ngo kibineki kinabantu abo kureba kandi abenshonga wareba nka chief of staff wito honorable se mu Uganda nambwe ntwatumwe na irizo bakonka yagarakaye akandi nawe yashimikije program iki hat parliament ya 11 ejero ningira ngo icyo tinkwitaga ku kigambo munonga numwirebera nesi yone nemwirebera amazima go bari no bagamba wareba umurodi rukwago meya ni mumureba uko ari yone eshonga kwari kuzitwaza kandi na hati nangwana nagarakaho inyuma ho kacinkagira ikinagamba ko icya kano kiza besige hatu wareba East Africa yo yonyine abanyakenya Kenya benyine hatu bahababira umushango nambwe nuguza kurwa turi kubana tuzo mukota hatu Kenya ne leta abantu binje munonga mbwenu oreba ngo abantu amazimani bagamanya kunkati barikwenda ugakora terza so mbwenu itwe ntumanyi twegambira abagenzi bitu nambwe nuko mu kibina kitu nacyo n'ikirungi kukigambaho ikibina kitu cya PFF turi kuza futira primaries tuyino bukiko akakiko ka vetting na consensus nikija kwemera nkanye nyenda kwese inahire forms nazigarizeyo nabire nominated abwar kungira municipality
konka muri kungira municipality ku akakiko karagire ngo karondo ndijo nyiwe kagina nijagumiza muni nkora ni supportinga no warabamo mu supporting akwano twendi hangeri ngo abantu twena turya biragujo we are Africans turya abantu abari kumanya futurukurga tushemerire kwitana nke bituru kureba ahabwa karuru abantu bashemerire kutandika kumanya ngo gukora isanga kubaho na factory no kuronda sente omukaruru no kuza kwereza konka abagenzi bitatu bano barebe kwita no kuro abantu batekateka ngo politics harimo sente nicyo cyari kiresere abantu kumarana ebyo byona turiyo tugezeho kubitereza nke kibina okureba ngo abantu batunga hope nambuye na wundi kugambira esi yona nkarukungira hati natunga report rukungira natunga report abantu igana kinani abiyayo forms abarukwenda kwesimba konka babona torkwija kurikiza ya kadi ya PFF nahandi konka babona tino rarete confusion already ntubagambira kandi yagumiza mtu bashobora ngu akachiko ka eminent persons karastamo karihim ora batatatunga chance ijo a supporting ngo arabamo konka twendo businjo muyangomo kandi abantu twenda ngo bashemererwe otherwise okuteza abantu rinyiri abantu kibaza kubatezo nyiri bacheza bakitana echo tikwija kuyambi hangeri bari munonga wa Honorable Kamara if People's Front for Freedom ikatebwa umugazeti yihanga umukwezi kwa katano majuru kingo kwezo ko kuturiye ntendera Uganda ine bina by'ubutegetsi ebiri kurenga 20 ebimo muri yebi byosereho kandi byo bikatandika kare ngo ku Honorable Roland yanagamba NRM yo yahereze na primaries iri nehendera imwe cyanyu n'ubwo muri kutandika kuronkinga kwiguraho ibitebe no kurunda baraba kwa bendera tumuka kitandisire eti imwe kibine cyatike kubera kirza kugira ngo akarura kuturukuza makoma akogwe 2026 numbaso butakora cyangwa so bari munongo mutekateshwa programu nenda kubanza natabarusya abanyambarara bona abwo kutandikaho office kandi bakigura ikibina citu cha PFF mu butongore nenda kusima governor Katembeya hamwe na timu ye batwakiraje mukuru bagutebekanisaje kandi I think it has been a very successful day kandi na general muntu nawe twamwakira izoba nawe yatugambira bigambo birungi so abanyambara nenda kubakuriseyo kandi mbasime abo twakira kurungi no kwakira ikibina citu icyo wambuza ndagira baba kigarukiremo turyo mu struggle Honorable Mwijuke yajigambaho Honorable Salamu yajigambaho kandi na Honorable Kajinda nawe yajigambaho iji struggle jirimo muno woriye nko mu butegetsi bwa dictatorship nko ya President Yoweri Museveni n'ikibina cye cya NRM urategwa kwitwara uramanya ngo tukatandika kwandika ikibina citu umwaka uguhwire twa turi kuza kumara umwaka uri umuste ikibina cyandikaga tukazo kuba tuzire ngo ikibina ati muze kuronda signature within 1 week twabwine signature zone abuko baretaga nka district igani kumizona twatuzina rero batanika kutirira abantu bite simu batanika kubateganisa batanika kubatinisa batanika kukolesa ba diso ba jiso polisi amahe abantu bona baje ngwitwa mpo mutuleke biteshe kutwitira hano ezi conditions turimo turi kuza kwigura kibina cya opposition zirazitorobe kwihaho kuko bakugambira waza kureba Honorable Kajinda ukareba Honorable Salamu Musumba ukareba Honorable Kamara ukareba Honorable Mwijuke aba bantu tibasya mu opposition wareba General Mugisha muntu agatangira mu kishaka akari kurwana isobote kano Dr. Shiza wese agatangira mu kishaka akari kurwana isobote bakabere bagize ngo reka tuze kurya n'abantu abareyendeza nanye nangwa kabere ndazayo unshomire munonga ibitabo mjini Proskovia ine bitabo byinji muri tino bitabo hano
buri omwe hanuya yo kugira ngo yakrosinga akaza mu government ya Museveni tureka turaba hakiri nangwa state minister. So konka struggle eyitu neyo kuranga umuntu wa Uganda yashemererwa mu Uganda tibantu bace munonga barashemererwa mu Uganda. Tanko cyo kureberaho mwene waza kureba nk'emirimo ya district abantu bampurikize aha district zitu yino muntu orabasa kutunga umurimo wa district atatugire kutunga umurimo wa district ndahurira ibyo bushawoni byo ndakira kubanda amanyamunonga abantu bakira ku nterere simu Dr. tuyambe tutunge imirimo nyo tinonda manyayo konka baragira ngo umurimo gwa nas ni miliyoni 3 ezo gugura kandi nabwo tori shuwa ngo baza gukuha umurimo gwa doctor ni miliyoni 8 ugwa teacher wa primary oroshongo ni miliyoni 2 kurugira district ugwa teacher kuba head teacher orete kushashura miliyoni zira ikina ningi 5 n'ibindi unarebe by'urugamba no biham records ki n'ibya government ni from my people because I represent the people of Kabale municipality barabarangambira ngo doctor twagira mu district service commission kandi naje ngo yakabara ko ati baraplying muri Kabale umwe baraza handi bazokumpa district zone babaza Western region babaza Rango region babaza Ankoro region emirimo ya district nangwa niyo mu government yemwe neyo kugura umwana ishaka muhere sente ninga nyina yatunga ubwegese yashoma primary kuba primary zitabonire birebi yazo mu secondary yazo mu university harugayo ndijo mwana uwayibere bizama P7 akibe bizama asini ya 4 akibe bizamu asini ya 6 wahurira yarugayo yatuga n'umurimo kutunga umurimo gwa government uri wagenzire kurungi ishaka kuguzana kabira ko kumutwara mu ishomero umurimo gwa mu burira nibwo buringanizo buturi kugamba zo mu marwariro wayi ko mu marwariro ninga nangwa katubahita zo mu agriculture nyowe ntungiro chance yo gukorera hero ya Uganda kakorero mu ihanga rimwe bareta Swaziland umuhinji wa Swaziland season yo kwinga kwerahika government mu bintu bishatu icyo kubanzira mu tractor yabusha uko bire bigombe byabo harimo n'amajuta icyakabiri mu ensigo era mu acid icyakashatu mu fertilizer kunkano wo ryo muhinji no kwefunga cyane cyembata nangwa na nadi zampo murajurira na operation wales creation uyaza kugira ngo niwo muhinji wo mpande uroye fire kwiwe erija etakapa arutoki rwawe egire ngo this is a demonstration farm etina cyatiriho nabusha nadis yukora zo mu cyaro cyawe kangambira ngo orutocoro nangwa itinda manyiwo mpondo tinda oraruga kungarasa kubareba umuhinji ningo mulisi ndagasemba bure iwe mpa example mwo kushogogira to hariho mushija wo witu ninga hariho umuhinji wo witu government kamukwata mukono nico kitumire yagira urutoki ruboni ompo example emwe kora ajimpe ndamanga government kuzira abinji ikikoko kirija abantu beyiye baronde jambia bajite bateme bitoke baje ibyo byange baje ngo jambia mu gito mu muriro bateme byange ngo hati ngo tukateme bitoke katutabika bitoke tubiziki nabyo byange ngo reka tukoleze kashenda byange mpaka bakozire nko kubabasa bakoleze nkari ya wakame wakoleza ki mpaka no kweya taro extension workers tari henchi buryo mwene kweyo mu Uganda kampero kene cy'amashanyarazi urukwendera. Yes, because I want to give examples to endo bulinganiza kai no muntu wa Uganda kugira ngo yeyagarire mu Uganda itaba y'abantu bake amashanyarazi nyo mu ihanga rya Swaziland nkabanye n'amashanyarazi nkaba ndatekera amashanyarazi hariyo winter nkanda kora ki nkabanda nyine hita y'amashanyarazi umubwire bwa winter icyakashatu nkanyene of course nagamba oven nagamba nanka kuka nagamba kugahemba no kunaba nkanateko kuta amashanyarazi nkanateko kuhitinga mizi ganje n'amashanyarazi kandi ndagahitinsa no mu winter konkati umukurugayo tihi no unashashwire bill erenjire imitware 5 ya Uganda
kunkati umunyarwanda ngambire urasa kukolesa hita akatekera amashanyarazi akagakolesa kunaba akashushura bill yasi yemitwaro 20 tariko. We have the highest bills in the whole of Eastern Africa and actually Southern Africa. Our dropout rates in primary school are the worst because mu UPE hariho omuntu orazo mu UPE kugira ngo yahiho bwegese kugira ngo hakiri mwe ubundi ushanga yayiga gushoma no kwandika. So uburinganiza nibwo kibina kiri kurwanira, nibwo abantu nkitwe turi kurwanira kururaje ngo tukende turi mu twajubajuba no kugira ngo tusingo bururujubajuba igihe sogo tukabire tujirimo. Anyway, ndi kukonkurudinga wagamba kintu cha movement isete zera kolesa nezo ati president Yoweri Museveni atwerera bo mwihanga aragira ngo ari kupromotinga operation wealth creation na PDM. Se honorable Semuju yatwa example nunji munongerizo aturi kuroncinga yatugambira ngo ayine boda stage wabo barashashule mishoro buri lita ya petrol bariho shinika kaga na shiringi 18 15 buri izoba akabara yashanga ngo umuntu buri mwaka ejo boda stage yoyonka umuntu katse ngo arakolesa litemwe y'amajuta buri izoba waza kumara umwaka uraboshashuyire emishoro erarengo muri miliyoni 100 stage ngukusha wagu muriho lita y'amajuta 15 abo ko hari abantigana konka bamara barija ejo mishore yiwashashwire imwe bagito mu bururu ko mwarebero bwafire kubi ejo mishore ndijo bagikuletera barete ka miliyoni kamwe bakakuhe bagire ngo hatiya bagire ngo hatiya niko ratangiye gukora business zawe. So uburinganizo ubu umujo bwegese ibiringaniza umujo buhinji uburinganiza umubyamarwarire bintagambo kandi bindamayiragiro zo kumpaka chance uburinganiza umubyo butegeje kugira ngo nanya nandi kutambura high street eyambarara purire nyino bugabe ko bwawe na RM aho kuba NRM Museveni atwerera kora campaign kunganya no kuza kuronda kora campaign witu kabaro mu kishaha barantera tiya gas bantera amabare ubundi bansimera kunse gukora mu 10 na ikirimo. So uburinganizo ubu nibwo buratuma twaguma turagira ngo tugume turarwana kureba ngo mu biro byo mu misho umuntu wa Uganda ashemererwa mu Uganda nko kabandi bantu bona we bari munonga Honorable Nicholas Kamara reka ngatse ukatse wa Honorable Mwijike iwe n'abagenzi bawe abosere mu position ukira munonga bari mu ishengero ry'ihanga bosere n'umugamba ahakinzi cya reforms umbye ubutegeki bihanga muri kugendera aha recommendations zakozwe Supreme Court mu 2016 ikintu ecyo kikarebekire nikikira kungana tureba mu inamatsiko menji ngo numuza kugira imwaterezo mu ihango aha platform y'imosere numugira ngo tiri mu buringaniza imwe kibina kisya ekiri kutandika eshonge igitero kubera rikiraza kugira ngo ebimosere n'umwenda ngo bihindike tabikahindikire ikindo umuntu nabasa kwebuza kamosere n'umugira ngo hagire byahinduka politics zihanga no kuzikutwazibwa n'amateka gakurushuganisa kazitakahindikire amatsiko ganyu garingaye. Never surrender. Never, never, never surrender. Never, 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 never surrender. Encore, never, never, never surrender. You see, once you lose hope, you're dead. We have been fighting, but we know that this is not an event. Hati natuweshanga mumbera itweba ngo yanguhire munonga kushiranya umwabazi aho ko atahakine munya Uganda wena hato takuchimanya muri twetaga impinduka haro twentwegese impinduka
umbwira obu twe tujya ncheke twagira ikiniga ntwenda kwesharinga twereke nseje ngutushemerirwe ushanga nk'abashobozi mbajya mwakutsisira ibintu byitu imwe muri bakasisi hati shaheji n'uburyo ushanga abashobozi bo bonka bene besharinga muri Kampala haro tujya twenda kwesharinga kwebera nimbi ukashanga abashomesa mbajya ngo kumura isharinge abana tubarashome hata yindi kugambira n'uriyo hura ngo abashomesa ba arts bo bonka bari mu kwesharinga nyumwaziyo abaye naremba bine primaries bari mu practice ngatimu bahendana baterana enkuri barwanda mu kishayi hata yituru kugambira itwe time zitibiri zayigita kuzana nabo kuzana empaka ko tuza kuzana bempaka bo bina amaguru gahendekire ntuzana nabari injured, the whole team is now injured konka itwe to better positioned they can say program ninyenda ngo abanya-Uganda bamanye ngo mwihango muhashirima abantu abakumanyise cyo barakugamba nibagambe kigambo bashikora abo kubahine ntekateke bire yagiremu ngumwe hati byayangire ugo takubasa kubabasa if you can't defeat them when bajoining ukore nabo haciruho abo kugambe kigambo bakachikora abanya-Uganda bamanye ngo we have not given up mwene itu hati tugarishire busia turi tayari nga TV age tayari nchimanyisa ngo turi ready turi prepared cyo tayari chikumanyisa imwe abakwasa kuba bari no TV mutakume chikumanyisa we have done the necessary arrangements zumo umuruzo no kumanya ngo twetegerize ngo what brings us together is more important than what separates us itwe kutureta hamwe nkabarwaniriza ubusinge nkaba kwenda empinduka nkaba kwenda ubugwaje mwihangaritu ni cyangwa munonga kuce ushongo bwa n'ubusterana ngo umuntu nayene ntebe uje nayenda kiriya nico cikuru munonga nico kushangira nabo wanugamba ababi abitwenje ngo hati aba anti aba PFF abicibira kiha ngo batakubasa kugamba hamwe hati twetegerize ngo nusteko kutambara hamwe kuko nanakugambire because ntumanya kutambara hamwe nustambura urugendo ringwa munonga abanyankore nabagera ngo ihambara kwatana subwa abajungu nabagera ngo once beaten twice shy abanyankore bajya ngo wafana agenda amaguru tugamugaya abanyankore bajya ngo ihano rihano urwo rarebere turahanurwa mukuru urahanurwa rakoze reki urarebere hati hariho umuntu bukore bintu ukatekateka ngo kashike mwakoze reki bishikankubuze iyo mutekana sa program hariho mukazi ari kuteka amaju ngo azare kifire nuteka amaju kuzara kuma ngo kuzara umuntu wo mugasho konka taro abana batire abazire baboshi umwe ikini cyanga utayobundi abanyakwene bajya nko burobu utayobu nogumana ogezaho norugaho notunga deba mbere imbuza abantu babuhwejo ku ntimwe bakazumwe babaro eba baraganise babashwera biona babe bahire ngunga nkamutakanginisha ngunogumisereza ntumwe ndanye mu ngumisereze konka kingugezo kwereka no kugira ngo urutaro turi kutwara izuba rumwe nurutwara kire hati mutekana sa program reforms is one ogamba amateka ikizu cya Uganda tumateka masi ikizu cya Uganda tukujya ngo tugire reforms tugire constitution insia tugire amateka tugateho ikizu cya Uganda hati transition abo kuba Uganda iri mu nsezi n'amateka agene constitution konka twina abantu batakwenda kubangu n'amateka garoho nubu akora iteka risiya tabararebe nubu akora reforms mu electoral commission ukazitaho hinatakwenda kukimanya mwishati abayane ari mutu bashitamere bonka bakata amateka gabo bonka bagagendireho bona buri umwe tari takujya tabanyibire washingo bibirwa heru manya hata bashuma babiri wabaraza umunju wemwe ngo bakora ki buri umwe takwiba mugenzi we
kasha abarwani wabata hamwe tuba kurwana so tangara gwe nivo konka ninye n'abanyayuganda bari ko bacimanye ngo hati itwe twize na better approach, better strategy. We are more determined and better experienced. Awewe turabere mu abo kuba tukubasa ku buryo ko kumanya ngo uri umunyabuhwejo uri umunyankore ebe yamajane kabanza yagwa twamwena ari amajane gahagwire katusigaza umwani tuye turiyaho twariteka rijo mu parliament ngo umwana ugube ngurebore ekitongore cya UCDA munacho chirgeho bagukwaso muntu umwe twarwana bamumba bemaze ba parliament bajya muri tukizangana nimwe nkonka muze yini cyari kwenda yuhuri orebe ngutuma ngo kigwire abashobozi bakwenda iteka rabemu abahingi tabakwenda abogo twahera tabakwenda abyo batabakwenda nkonka ngo munguruse cyari kwenda kifuba iteka ryarabamu n'umwana ugwabire gwahika mutwara gumwe ceka kiro hatuguriyara kakaga kuko uri umuntu nakujata attendance yo nanga ugwa Kenya gukiriya higuru ugwa Rwanda gukiriya higuru hato yibuza itoye mbabo haba umwani abwa majani kubiye byagenda kandi n'abanyankure nabagira ngo embuzi yanje bwe buzire ninge ntama yanje nibwo yawe nirebyoya ubwo yihireho kitongore cy'umwani nibwo gushumire ubwo yihireho yunura nibwo nguto zibirembi ubwo yihireho road fund nibwo zibirembi ubwo yihireho reya ku 2019 ubwo kitongore cya reya shirgaho hino mu Uganda ahitwongere kikondo kimwe cy'amashanyarazi tarho ntabwo echo nyenda ngo enshongezi turi kugamba twantu zigambo hino wanyereza message aturi mu katoma ntubareba buhwejo mumanye ngo esho embera tejyakiri ya burijo iyo wabirije kabiha abantu bari mu katoma baruno bareba Tayari TV ni barebe enshonga so ntudiringa n'abantu abakwetegereza ko ngara twine kibine cyo kugamba mayikira ikibine kireba MPs bo bwenje betegerize abembezi bari experienced yo muri yabo yari hino urukurabya mamisho tito twenga konka hatwaye na partnership ukorangana n'ibindi n'abandi bantu warakutwa turi umushosho center twinema abanyadini buri bakabati nagamba manya hat kanoni ya imero yajata nyoni ija kushabira ihangeri ni shabira Dr. Bese ngo arwo mucome kandi ishabira ikibineki no mukagogu ngujiramani ebyo nibikoreka ngo ayituriho ntuza ahiyo ntuza netwareba kandi twina masiko konka ecyamuhero urukwendera enkore ikibina cyitcombekirwe mu tinkore ya burijo iyo umuntu yabireje akashabe bendera akagenda akagiguza hate bendera ntukudeployinga twaje kuhereza abashubuza bayibiza kushubura ikibina cyitu tina hibararabe twine mitendera burevo twinaho kanso ya eminent persons abakushwijuma na executive twine yahiguru hinaba kugicekinga bari yahiguru yayo nabwo twine kibina ecombekirwa hamusinje gwo kugira ngo korumwe mwina korumwe njoko tino mwina turumirwe njoka twatino mwina nabwo twatebekana se kibina cyo kugira ngo eki tinarigara kukitwara kuko batwire bindi nabo cyuranyera ngo abantu abariyoko abakutureba nabo kuturikiza bamanye ngo tweteka tekire kuhindura ihangeri twatubwembeza konga kuhindura ne nkora yihangeri kugira ngo twera twingano mishoge biragero kandi nture ningambira abantu ko nyo no manyo ndi member wa parliament no mukaruru hino wizire buhejo kuyajya tubwe nansha ngo mwiho mwijuce munteho atkonka muteho na Museveni ngo abwenje atumwijuce yamara hubire buringo atumwe yarwihozeho atkonka nyo munteho na Museveni yamara imyaka 20
nojya ngutakarihire rero umwisha arihire hatorera ngo nabo kibagamba tubakucumanya ati ire byaraganise byatakakozere umushira genzere yakwata forms yazihaca dondo ngo bamwongere imyaka 5 amarire byatakakozere uriya remwe ku mikoro myaka 20 nushaka umuntu yenaronda mwijuce ngo utakabikozere imyaka 10 ekizubu kitu abantu no barugaha hacango bazaha buntu buce babura kumanya ngo twatikirizangire ngo ekizubu nenkora rero kuyamba abantu bace ikabona bonesa binji noza kuyiho member wa parliament ogu notaho nondijo norenkora yagumeryejo noyiho kansara notaho ndijo norenkora yagumeryejo noyiho chairman notaho ndijo so nisituka tuhindure nkora yona tuhindure nkora tuje ngo eje nkore igite kutuyamba kandi eje ne tuyamba kuko batakoze recho mutekana sa program noguma noteka tayo ngusaramu na yanga Museveni ngusaramu na yanga NRM ngusaramu na yanga government nurimo kwetegereza kugira ngo na yange nkorambi enkorera kuretera abantu babusoga bagumane beyongera umboro abinji konka bashe bakoyongera kuba kurunji enkora eri kuretera abantu bateka ngo abanyankore bo barije konko kizomba nyankore ukashanga ngo harama abantu batine mirumo umushija n'umukazi bagurize kibanja cyabo batwara umwana mu university yagenda yashoma kuyamara university takubasana kwegurira saa 30 rero ariyo nazo wabazire ngo bamuyambe kugure sati ubwo hine degree yetabire hide nkore yahwireho yo mwana kuyabira rwo mukayaboro ashoma aije ayaheka yabo yona hatwire nkora ndikuhendera mwana azarwa nko mworo akura nko mworo ashoma nko mworo agarekera hagufu azaro ashoyero mworo bazaro mworo baguma barya boro ejo no groupe mwe ubu nazarwa nko mugiga debo rebe ubu nazarwa nko mugiga bakubatine bwenje ashoma nko mugiga agarekera hakwenda hona ashoyero mugiga bazaro mugiga bafa bari abagiga eze ababana tire bakushangana amwerwa byona ushanga mbajaga mutakaga yemerumo mwiko mbeba aho sigaro muzo mwagura karecha tubaretire skilling imwe tubaretire skilling bari yo mu oiro abo bari yo mu oiro bari yo mu embassies bari kuri ngo abitu muze kwege baharani mureke kugayemerumo abwenshi bo batakuzamba harani abwenshi bo batakuba house girl abwenshi bo batakuba house boy abwenshi hatogu house boy acabana ataho mwabazyo abugana house girl bazaro mukumi wasecurko oriya engineer acabana ataha abugana roya bazara doctor eje nkora nteko kujimaraho tuna turumwihangaro bari mnonga Honorable Francis Mujite reka gatse wa Honorable Salam Musumba Honorable umukago gwanyu ningasho kugarukana kwanyu nka PFF na Major General Mugisha muntu n'iki bintu cya Alliance for National Transformation niyo ntandukwa yo kukwatanisa hagati y'ibintu by'ubutegetsi mu mihango mu imazuru wireremereye kandi umukago gwanyu abanya-Uganda n'ingashi abagizi banyu batekateke kugugwa bamuki bana Uganda musoke mutukubire mu ngale z'amanyi okulaba nti abantu ababadde n'obutategeeragana bamaze ne bafuna okutegeeragana. We are building a foundation of reconciliation. Nti twakyawagana ne tuddingana. Every church, every religious institution should applaud us for that. And if we are able to do that at personal, at bilateral level, it tells you we will do it for the whole country. Enensi gyolaba ejjudde obukyayi munda bayinza obutabagamba naye obukyayi bungi nnyo omukago gwaffe ogwa People's Front for Freedom n'ogwa Alliance for National Transformation kibeere ekyokulabirako ekyokuyigirako nti abantu
abakulu bayinza okuba n'obutategeragana naye bwe babeera n'obusobozi obuddiŋŋana, it is the grace, it is a benefit to this country. So twagala okukozesa ekyo kyokka okutegeeza eggwanga nti we can build bridges, nti era tusobola okukuŋŋaanya Uganda yonna wamu. Ebitunyiizizza kasookedde tufuna independence ne tubigonjoola. This country is hungry for peace. This country is hungry for reconciliation, to look each other in our eyes and trust each other again. Omukyoli bw'asanga omunyankoli amuliko obusungu bw'amaanyi. Omusoga bw'asanga ow'eggwanga eddala amulinako obusungu bw'amaanyi. Naye obusungu buno tebulina gye butulaza. Omukago gwaffe ne ANT gulaga ekintu kimu nti we have matured in politics, we have matured as statesmen and stateswomen okuzimba eggwanga erikkiriziganya, eryetunuulira ne ligamba nti tusobezza wano, twekosezza wano, tuddeemu tuzimbe bupya. Abakatuliki munsanyusa, twekuba mu kifuba miyakulupa. So we have brought on board the Democratic Party. Democratic Party gye mumanyi eya Boniface Byanyima, eya Benedicto Kiwanuka, yeeyo eya Lulume, Dr. Lulume Bayiga, eyensa eya Kawoowo, eya Trust, yeeyo gye yaleese okutweyungako nga People's Front for Freedom. Eyensa va ku bino wala gye uno aliwo kuba obululu bwa DP babubbira wano Mbarara. Ekintu ekisinga obukulu NRM kyekoze kwe kuzimba obubbi. There's never been a party in this country that has built an infrastructure for robbery like the National Resistance Movement. Teri kibiina kizimbye bukyayi mu ggwanga nga National Resistance Movement. Teri kibiina kizimbye bulimba nga National Resistance Movement. Nti bayinza gavumenti eyinza n'okugamba nti ewadde omuntu omulimu ogw'okuba nga muvumi, presidential advisor, ono okuwemula n'okweyambula n'olaga abantu akabinako n'obeera presidential advisor. There's never been a government as hopeless, as stupid as the National Resistance Movement that has made immorality a basis of its being. I mean, what are we? Ndio muntu ayinza okwebikula akabina enkya nayogerera president w'eggwanga, the so-called fountain of honor. Abanyankole mutukoze eki? This is madness. Please, you are better than this. Tuli banyiivu kuba muweebudde eggwanga lyaffe, muweebudde ebyobufuzi mu ggwanga, mutufudde baffere ffenna. I mean, there's never been a government that militarizes everything. That you can pick guns and harm your brother in Isinjiro. You are shameless. Totally shameless. So, it is a shame that we supported you this long. On a normal day, you are good people. Naye mulina okwekuba mu kifuba miyakulupa. So that Uganda is able to look at itself in the mirror
and be happy. Ffe tubeegomba bwe tubalaba ku TV Tayari West, TV Tayari East eriwa, TV Tayari Central eriwa, TV Tayari North eriwa, eri West yokka biri mu nteekateeka. Anti mutubuulire nammwe tubabanja. Obugagga bwe mulina wano Mwankole mwabujja waffe Busoga. You got it from our people. We were the industrial hub of this country. We lived with you happily. You were our... It works against us. I mean, what happened? Abasoga bambuuza bulijjo nti bw'obeereeyo babuuze. Tetubayinaako tabu naye tubabanja mugende mwebuulirire. Let us build a new Uganda. That is why ntudde ne bannyinaze bano nga tuzimba Uganda empya, nga nze bridge egenda okwogera n'abasoga nti si bwe bityo bwe biri. And because they believe me, they trust me, they will be able to build a new Uganda that we will all live in, so that bwe nkusanga ewaffe Busoga ng'oli DPC ng'oli RPC sikulabamu buzibu, kuba beewammwe bonna bali waffe as RDCs, as RPCs, as DPCs, as GISOs, as ISOs, as DISOs. Naffe no tulinayo ab'Ebusoga. Nammwe mulina abaffe. That is the beauty of it. So, we are searching our hearts. We are searching ourselves. We are building a political vehicle that can mend, that can heal this country, that can give the next generation of Ugandans. Because let me tell you, my brother, my future is finished. Museveni yanzibako future. You still have a future. I don't. Where is my future? Tell me. With the military on rampage, just tell me where my future is. So, I come to Ankole, Nzijawari Ankole, to plead with you that let us build a better Uganda for all of us. Let me, while I'm still alive and able, be that bridge of friendship. Nkubulidde nti my village is Rwanyamahembe. Kashari. Kashari. And that village was given to me by the Honorable John Basheja Kazora. When I'm in Bushenyi, I go to my home, the late Vigirwas, because I have made friendship with them. These ones too. Any day they can come to Namwendo and they are home. Don't break that. Don't break that. So, ndoza abatulaba n'abatuwuliriza njagala mukkirize nti nammwe gye mulina obuvunaanyizibwa okukendeeza obusungu obuli mu bannayuganda nga balowooza nti mwe mubaliddeko ebyabwe, naye ate nga tukimanyi bulungi nti bambi si mmwe mwenna. You know, ettaka lye babbye ewaffe, obugagga bwe babbye ewaffe, bw'oba toze wano olowooza nti mwenna muli babbi, which is not true. So, bwe twogera bwe tuti mukkirize nti we are healing a nation. Era nze manyi nti omukago gwaffe ne Alliance for National Transformation membership gye tufunye okuva ku ba Democratic Party nabo abanoonya a political home to build a better Uganda is an opportunity for all of us in Uganda to build bridges. Tugenda kuva wano, tugenda kugulawo offices in Acholi. Twasaze wanti tuzimbe Uganda bupya nga tusinziira ku bitundu nga bwe byakkaanya to bring self-rule to Uganda. Nga tufuna independence wano tewali Mbarara, tewali Isinjiro, tewali Kazo, waliwo Ankole. Tuzze kwogera ne Ankole. Ankole mulaba mutya. Tugenda genda Elango, tugenda genda Acholi, West Nile, Madi, Teso, Busoga, Karamoja, Sebei, Buganda, Bunyoro,
Kigezi ne Rwenzori ne Toro. Eno Uganda kusubireyo ebina by'obufuzi ebirala binabigattako mu maaso awo. We have created a platform for that. Era njagala okutegeeza eggwanga nti tuli mu kwogeraganya, tuli mu kunoonya baganda baffe mu NUP tununule eggwanga. We are reaching out to everybody to tell them that listen, this could be our last chance of having a united Uganda. Naye twagala okukakasa nti eno Uganda tejja kukkiriza kuteesa okujjako nga tuzzeeyo gye twava. Gwe wajja mu Uganda waviira wa? Waviira mu magye? Kuba kakati amagye gatuwambye. At independence there was no army that negotiated our independence. It was Ankole, it was Busoga, it was Buganda. Twagala ogenda okuva eno Ankole okutulumba Uganda. We know that we are talking to the people of Ankole. We are not talking to the military men who captured power in 1986. We have to reset this country. Gwe wavuddewa. Gwani. Citizenship and ownership of the resources and heritage of a country we call home. Kakati ebyokutumanyiira okugenda mututiisa mbu kuba mwambadde amadowadowa amadowadowa ogagyewa blo totutiisa. We too are stakeholders in this country. We cannot allow the army to overrun us. There was an army before and there will be an army after. So byetuza okwogerako si byakwekweka ate njogedde na bitono. Ebituluma tulina bingi, but we need to sit together nga bwe mutulaba wano and we bring it on the table and resolve it. That is the Uganda we are building, and that Uganda may not include me. Bari mnonga Honorable Salam Musumba. Yes. No shoti Honorable Mishche aine ka supplement kyana ndakuhereza. konka mbwenu ariho ekinkwenda kuta into perspective. Yes. Ninshemerwa munonga kugira ngo izobere twatwina abantu bokurga ombicweka bihanga ryona. Hora Salamu nabasa kwijo muri nkora tamburemu. Deba na speaker wa parliament abenashiga mu parliament y'umwabazyo atkuntambwire na shange nguto mu Western Uganda zirimbi. Ngoma nyungu okuruga mbarra kuzabushenyi uruguto rwa koransi turuho rucwekire rwaho okuruga mbarra kuzibanda uruguto nebyina byonka okuruga bwiza bwera kuzanya kambu kuzabuhweju uruguto nurubi okuruga kabwohe kuzanya kambu kuzabuhweju uruguto nurubi dero mwe oreke kugira abantu mu ihangoko abakwasa kuteka ngo abankwere bo barije tuyina abantu abakwibe sente za government tubakurebera hadini tubakurebera ha Ruganda tubakurebera ha mwanya gw'umuntu ari kurgamu nibiba n'abanyabuzare babo nibiba n'abantu abakutura nabo barabashuma bo tubagira dini tibine na Ruganda tibine na Chika nibarunkunku nabwo cyo abantu bagire tubanyungu hina abantu abaturebye baturebya barebyana nababo benyini numangu noshanga umushuma arkwibanyena ushanga umushuma arkwibo murumuna bedingambira babuheju nto muntu bamuhere senta haju ya NRM musika ngwazi twara umuntu karungu azibira musana no kibina cyo nabe kibina kimwe konka bamuhe sente za allowance z'ikibina azibira mu muhanda. So tuyina abashuma batashikira tokabasara kuba rehabilitating abantu ko barayitegereze iki bamanye ngo ense iturumahati ne yitago kutambirwa kandi kuza kugitambira ne yitaga amaraka ko gamba amazima minji tekana sa program mbirende buhejo ko muntangira ati atamabanja gato heza amabanja
nuzana kuhoreza umuntu esente aha simu akugira ata simu egi otazitaho simu nibambanja ayine ibanje musako ayine ibanje mu kibina ayine ibanje mu mwezike ayine mu duka ayine mu bara ayine zeshoreshe kanisa ningo mu kereziya ayine zishomero mwene hata ayine neza hasimu kunga shino giro noburota kugira ibanja ryihanga bakuru banja umwana wanje Dr. Kamara nakima gutereze kwinguza budget ya Uganda budget kimwe cya kabiri hihi nezo kushashura amabanja gihanga tuzokore nguto nezo kushashura amabanja buri izoba parliament no kurya amabanja so kuko hano bagamba tumwe hati eje namba yabaguma bimise mukono konkatu mu gitubya mukongera mu bakamara binji nabamwishe binji nabasemuju binji nabakagenda binji obundi hakajira kacira urumuti yakujya tuno change so nicyena mucyetegereza imwe umuntu ubona urarebe abo kuba bari mu Rwanda nare mbonga even amidst this poverty umuntu ayire sente nazigaba nkamizi uyibuze itubura kana kuteza katine zo kuraguza katine za fizi katine zo kurya abo kuzigabana bazihangaye so kora ari umuntu nagabe sente icyo kubanza uzakira kuzikende konka kongere kiniga umanye ngo iyo bwo rukubi hina bine sente nyinji abakuzikwiha mushoreho iyo wa boda boda kuko umunywana wanje yagambire aha mwenda aha sabuni aha muzigo buri kimwe bihireho sente bagira nyinji rero bakigendera ngo uryo muba mukoro mworo twena tubaboro rero umunanka umukaruru bagwe kutambishire urwigana uterenga utangara urumuti yaje ati nuko nkabe ntakamuha ko kamwe we saramu yampaki mwije yampaki kanka huwampara 10 kigenero tubaboro bastegeke kurunji muri kuturazitunge tuzakira kwa tuzikenda kwa n'imishoro yitu konka tugire kinga cyangwa umuntu ngate ngo twarwana ako karagarekeho nazagaraka ibe mirundi 5 bari mnonga watakojerecho umutekano sa program urukwendera nza kweshanga turi mu ihanga ergine classes abahuku hamwe n'abakama abamwe bagwe bazara abahuku abandi bazara abakama rero umuntu azero mu parliament ninga na abwa chairman agenda gumoko aburi no kugiye yakora arinde ngwizo bari yari yashire kasanaza kwija abahereze sente mu muterera karuru ubwireno bwobu kuko nabagambira ubwireno bwobu bwo kugira ngunga ikiri kumarana kimara abakustwariza nkabahuku ntubetegereza tukwija kwiba mbuzi yanje ukagenda ukajibaga ukajirya rero ukantambikira amagufa ngafutera mu ngaro nubu nakwaninza kufa nimbasa kurya komba amagufaga kwa kunda heze njiramani mkurwani sempaka kurangutoga kuyo muzendisha bari mnonga Honorable Francis mwishe kuko bantu warga kutwegeitaho mu studios nyinemu abebembezi urwo mukibina echa People's Front for Freedom icyo Honorable mwishe yagira ngo korobeza mu abantu cyete Freedom Party irizoba basibaha umurembo rwambara kandi biguraho ikitebe cy'ikibineki umurebe wa Tayari West nyenda kumanya isangu umesho haho tuje kwigura amasumu gaitu utwegeitaho nugira icyo wateisa ningashi icyo wabuza isumu iturukuza kukwataraho noti mushanji na mukaga bishatu ashatanishatu bishatu ashatanishatu noti mushanji na mukaga bishatu ashatanishatu bishatu ashatu nishatu tuje kwakira amasumu umeshaho nohereza ikitekateko cyawe kugira mnonga hakibina iki kisike by'ubutegetsi cya People's Front for Freedom nangwa n'ubwembezi bwihanga ubwahamo Honorable Kamara turkureba by'ubwembezi nigashe by'ubutegetsi mu mihango mu haruho amazina agahindikire emblem ya politics y'ihanga ya Uganda kureba urubazo rwanyu rw'opposition nyine mywano wanje no w'ikibina cyanyu kwara kuba nagamba nagira ngo we nahagera Dr. Kiza Besije nibitekateko bi wareba abanda mwana mugamba haba National Resistance Movement nabone bagira ngo muzeyi ni cyarkwenda kiri kumayisango bitekateko bya muzeyi dore hihi niteka ry'ikibina umbe wembezi bihangeri
iwe nk'omwebembezi nangwa nimwe kuri kureba ureba ba PFF nibo ba FDC nkuru turi kureba faces ensya hariho ubwiro buturi kuza kutunga faces ensya ombye butegeki bihanga izuri kugendera ideas konka zitari faces z'abantu ububare munonga zabo kuba you cannot compare apples to oranges uri comparinga umushije umwe umazire imyaka 20 mu butegeki habwa president wa Uganda kandi uri kugerageranisa nabo abatwira mu struggle yo kununura ihanga rya Uganda tina maho birakwataganira kwaganyizo kucikugambira icyo kubanza cyabyona abatwire barenda ngo biho mu 7 batwire barenda ngo bagaruke ikintu cyo bareta mu rujungu constitutionalism muramangu president Museveni tukaba twine constitution ya Uganda eramuha ebisanja bibiri etaramuha ebisanja bibiri era president orije howe na bisanja bibiri ngukubirahwe arugeho icyo yabanza yatugira abamemba ba parliament bwubwire bacihaho bija baka abanya-Uganda bakabino bwesije bwinji kugira ngo imyaka 55 kwera hike imyaka 55 kwera hike umushija araza kurekura ubukama bwa president wa Uganda nango bubwire imyaka 55 bakaba bagitiremo batari kugira ngo batukunzire munonga kunka bakaba bagitiremo baragira ngo bote ataruga Zambia akija gategeka barareba ari wakuzira kunka imyaka yera kureta kuyaresere muzeyi obaleta muzeyi umugurusi yajisa constitution yagaruka abaye naramechi binecho bagikwatamu kuba maze kugikwatamu no parliament nacho mu constitution cyarugamo umushija yayetekaho yagira nango bubwire bakari kugira ngo utaro age limit ngono myaka 10 n'imyaka mukagara tegeka kajinde jo parliament akaji mu nganda ngo of course taratire ngo myaka bagiyeho kunka bakaba bari kugira ngo ngono myaka age limit ngo myaka tene buzibu bwona ngono myaka mukagara tegeka ngono myaka 18 arategeka ngono myaka 9 arategeka no myaka 9 arategeka kunki ngo abashaka kutora kimanya of course uramanya ngo umuntu yase myaka nshanjo no garuka higo na bible irakigamba ngo wahirwa oratura imyaka nshanjo kandi woyine ngo myaka yo ni myaka nshanjo ngo wahirwa reka myaka 9 no kushobamo so ico naco na bible kaya kimanyere ku rugakale so ikindi kugamba ni kugamba ngo tokabasa kugeranisa abantu bari kurwana ngo constitution garuka araini n'abantu abahenzire constitution abo kuba constitution keterere kurungi salamu or constitution mukambo gikozere kurungi when you had put term limits and age limit, but now for us we are fighting to go back to constitutionalism. I don't know how you can compare those two things. However, they are new people. By the way, I'm a new person in politics. Mwijuche is a new person. Mwijuche you cannot compare Mwijuche na Kano Dr. Chiza Besigye. Kano Dr. Chiza Besigye akazo mu Kishaka. Kano General Mugisha Muntu akazo mu Kishaka. Salamu Musumba akatandikana na reform agenda. Nyowe ntandikanise na FDC eyanyu mwebazo. Kuba amara kujiba nazo mu PFF. So kandi harimo n'abana bato abari kwija harimo umunywani wanje Adios ari hano yayitira abana bato bari kwija bari kwesimba. Kunka history yabo bashija ko barajimanya kurunji ndagira nabwe tuwagicengere kurunji abo kugira ngo itwe umu FDC Besigye akaya savingire inshuro ze yibiri yazimara yarugo mu butegeki hatiya no muhabuzi w'ikibina cyitu cya PFF. So ahino buzibu bwona umwihangomu n'ikibina kibaleta National Resistance Movement Organization NRMO habwo kuba nangwa kizibu cyona kina NRMO kiri ahantu hamwe ha family ya President Museveni n'abantu bake nka batano abamwetorwira kanko cyo kureberaho nkahati wokuza street yambarara ukakwata placard just pando kajotinyora rwanisa President Museveni aho naho barabuza makenke bihe amahe bazo mu police biheyo police baronde nangwa n'aba LDU
baronde n'abantu bona bine mbunda n'aba chiefs bona bari aha bije baze kukwata konka wagira ngo bakwibaho nka boda aha high street boramara imyaka uno mwaka bataka kwandika na statement zo mu police otuge bagire ngo ngutitsuka mu bwine ushanga umwe police nawe ikurengere n'abajibire boda yawe uhendere iri kubura so ekiramanyisa ngo kizibe kitwine cyamani munonga ni president Museveni oyero institution zone oyero system zone making himself the only system that exists that everyone even members of parliament utwa turi kugambaho ngo bagume bagambe ngo system eriho ni president Museveni kandi mu gice yacu kugambira je icyo kutura ryo mu parliament okwe nubumu onko mu committees nk'byamagare kundiho umuntu arije kugambire aryo mu NRM ate kintu kigwire ati konka baza kugamba ariyo wakigamba atabuko nyonda tina batandeba baraza kundwanisa mwena ndakushaba ngo minister ko alija cyale wakigamba ntoti nkiriho twaza kutera bururu urashanga batutira mu bukuku nimwe muri atugambirire mwimwe mpo muragamba timuratina mwena hati waza kukompare ngebyo bintu biri nyonda bitarashona itwe turi kurwanirira kugira ngo good governance obutegetsi burungi constitution yitu rule of law byona bigaruke aharayin kandi otakayikira ryejo otakacicireho tokagira kandi ngo yitwa mpo twirobwire buri ngo struggle tekabire kwa struggle yari yahwa twamara kuzo mu butegetsi tukahindura ukashanga social services kurana nazigambireho umwana wa kabale kuko nashomire mu primary ya government kuko nashomire mu secondary school ya government kuko nashomire mu university under government sponsorship ukashanga ni doctor kugira ngo hati ojezo mu new vision olebe waza kuro mu new vision mu shomiro ga primary school agahikire gona na ga private ozo mu secondary schools agahikire gona na ga private urabasa university hati n'umwana urasa kushashura so tutakaba tukayikira buringaniza kugira ngo buhereza bwona bwika mu Uganda kugira ngo institutions zikorere buryomwe systems zikorere buryomwe zitakorera family ya Museveni n'abantu bace yitwa mpoto kagira kandi ngutumazire tugumire mu struggle bwire buringo in any case me am fighting for myself nanye nkabe ndenda umwana wanje egera gasente kace nkabire ndenda ngunazo mu irwariro rya government ishange makabazi nkabire ndenda ndebe mbere kashyuke byanani communicable diseases ndwara nka cancer na sukari na pressure nkabe ndenda ngunayika murago ninga mbara hospital hanuwe no kubire ndwire sukari nakuzire nangwa nabire retired nazo mu irwariro rya mbara nshange yakabazi nshange yabasha nshange yebyoma so ndi kwerwanirira nyowe reka manze nyirwanirire nkakamara kundi mara obugabe bwanje kubulihika abandi baryankura tobundi yukora baramanya ngo torenda kwerwanira orije munongo mu Uganda nyundi kwerwanira nkakamara kandi ndiyaguma ndwane until I reach that time. Nicholas yes. Ochimanyi Wachitiba Kanyihamba yasomera mwini Busoga college mwini Busoga wafe Tichasoboka nafe nutwazimba y'amasomero kuno hari y'amasomero tutiro cyetengo wali twalide nguberanga unity fenga tujja ne tusomere Kabale mutolere abane bagenda Nyapeya omanyiyo kakati mumanyi byawano you don't know the rest of Uganda. Inbreeding will kill us. Toina chomanyi in the rest of Uganda oli wano zero grazed population kyabulabe nnyo mu ggwanga saagala mukisekeremu. You need to know how the rest of Ugandans live, how the rest of Ugandans thrive. So fe kyetugoberera kyetwagala nti Uganda tugyeyagaliremu. Njagala abaana bagende Teso College Aloit nga bavudde wano. Dr. Besigye yagamba nti yali asoma
yali asoma Lango College. That's why he's a free Ugandan. Naye inbreeding bakuzalidde namwendwa osomedde namwendwa okola kamuli. That is not the future of any country. bari mnonga Honorable Salamu Musumba umurego wa Tayari West umushaheji n'akagisha kawe ubasa kutera isimu noti mushanju inamukaga bishatu ashatanishatu utereze ikitekateko cyawe kutira mnonga ahakibina cy'ubutegetsi ita People's Front for Freedom na hotel n'ibintu bimbizi kutwazwa imihango. Hello. 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 Yes, hello. Nkurire. Usibirota. Usibirota. Usibirije nyongera iraka. Abashimiro abo ino programu. Hello. Hello, Nkurire gumizamu. Nkurire. Sibirota. Sibiretse gumizamu tereze ikitekateko cyawe. Ngeza. Mabanye tamuyabaze. Mwebaze gumizamu Nkurire. Matera kazo. Yes, mwebaze. Usibirije. Ranyanda kubuza babo ino mu studio. Ebintu nkabishatu. Cyo kubanza bagira ngo abaye narayemu n'abashuma babintu barwanda umuvurimo. Kareba aba FDC neza kuba FFF nubo babandize ku Rwanda batabura mu kabiri abamwe bagumana jana kumba mu bazakatonga buri umwe yakwata umuhoro kwita mugenzi we bargaho batana kumanya hato umushuma nabagumire katonga n'abazana jana kumbi cya kabiri nabagamba kigambo cy'imyaka na President Museveni kore mwe Salamu Musumba rya hukiro kwebembera hato go no mwana abatakamuhire batarfa batawaka basakora mu rumogo. Opposition zone zero hato mwihanga hariho etakarwene abantu batakagirwaniremo aha wo kuba position yona yatagukiremo mirundi ibiri bentera abantu upu barwene na mpuga bata yabarigireho hatatandikire kibine mbese abarwana batakagire mbwebembezi barwato gwebembezo mu Uganda ryagumaho nangwa bariyo bokansigera ngo barwanda keke baro mbese abatakagire mu urubuga vukadakikane behagura baryo mu rutaro nabo kwitana barkanya nabargo burkibirana bakitoma kabera nabatandike kindi obwo mu Uganda ryasungata bakatereza bata tugambira ngo twakubarondo imbere y'ibirija baryabo mutana hari yabona bayitana batakagire mu government ebare mnonga mwebaze ebuzo byawe babhurra kandi beja kugarukamo ureke twikirize nabandi bagira iki babuze. Hello. baryabo mutana hari yabona bayitana batakagire mu government bagenzi banje abari aha Tayari West waza kutera isimu making sure ngwiraka rya TV yawe wari hamwe tubase kurzanaje. Hello.
ngira ngo tube tugaruka mu mwebaze. Hello. 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 Yes, niwe Jebare. Amazina gawe nahi waterera n'ikibuzo. Hello. Nkurire gumizamo. Ati nani nduza abantu bari mu studio yabo. Yana tira nyumba kadena di na tira no mu Nyakayo. Nyakayojo. Tira no mu Nyakayo. Gumizamo azoyongera heiraka uri hanze. Ati nona kabe ni nduza abantu abo. Kamuzite Francis. Omuntu wa mutire ayizina kuzanoku Mstakano gwesi kandi kabire twenda mpiaza kubitiyo Wanyakayo jira kari yawe lyaguma ryas kutungaje kano besije ari kai kana mu Rwanda ko katwarebere kamistar kwagona mu Rwanda ho abantu bitu turikumu yatukumanya kano besi ariyo mu Uganda ayo nabona Ebaro Nyakayojo tugambire n'amazina gawe abo kuba amazina twagahorera konka kikibuzo wakitunga ningira ngo tugaritse kuno kwaragiro ndijo watera ntuza kumwakira wenshonga iyo wire kibuzo ebuzo bishatu kurwo musheija mwebaze murikazo icyo kubanza agira ngo umugamba ahantu hano iziri mu kibina cya National Resistance Movement ungimwe mukorekana imihoro mwayenda kwitana no kuhunga abamwe bahunga batandika ibintu bindi. Hello. Amazumu mbe mugehire kake tubanze turizane kuno tugaritse mu bibuzo by'abantu aba babiri abo nshonga yowiri banzu garitse mu cyawo no ibumishye ejo kana bese yarinkahi atari yo mwihanga ahurire we ari yahurire kandi katashireba no murwanira ukamuhemukaho icyo kubanza akimanye ngo Dr. Besije ebiro mukaga byo kwa 8:15 naza kuba ryo mukoti agukushaba okwemererwa kandi umbantu ababiri batiriyo kumwemerera buriya uba mwimo kwemererwa nkabandi yo mumuro na hati umbanta bakuza abehiriye kumwemerera ibiro mukaga ndiyo mumuro bo kureka kuye nateka ngo nyo hati nyihindure mumuramuzi ngende muri kure ninga ndagire ntatashohore ubone cyo tukubasika mwijuce niwe yarisire ikitekateko umparlamenti ngo akaciko ka parliament ko bugabe kagende kaze kutayayira ruzira karebe embere yi Dr. Besije ari kuturamo kandi nagarakana agenda nako nagarakana haripoti harho bitubasa gukora nk'abantu nk'abebembezi konka hina yituro kukoma konka tukiron turwana ngwe ni hatogere cyo wakora uko Nyakayojo hori wano basa kumushabira umushabire utandishira hori urengu twena twashaba ngo yarwo mucome abakwana abako isimira no mwena RM akajibatangamo ngwe no guwagitandishira akajirwana yara basa kutunge bizibebi na ni utokamanya bajya bajya akatikatire mukabaro ora akarebe ukarenzi yorugo icya kabiri tina hino wagira ati numutugambira ngo turgo mwena RM bwene tugume twenda kugumamu tina wakugira ngo urugemo iwaruhura ngo shemerirwe mu buzima ihuguma mu kibina cyawe buzima tine wakugema ngo urugume RM yawe urwo rengo bibona birije iwona ngo ibintu birije iwo orkazo shemerirwe
nujyana uyeshere ente zawe umubazi uguba kukorana ugwite ngoha beyenyama yongire buzima kore byawe kuko uragira ati amajyane ganje gatubire gira hansi umwana ugwanje gwaza hansi kore nayito umwitwa ni umuhurikirize umukushemerwa kwawe ako amajyane gaguma hansi n'umwana ugwaza hansi ntimasa ngo yenyama uyatembe beyi taraje base iyo noza kujya basa we taraje base ngo nutagira ngo akushemerererwa kandi wari umuntu ako hati nabarwanda munju manya okurwana kwa FDC ningo kwa PFF ningo kwa NUP tukategana sihanga ngo kurwana kwa NRM ako ba NRM nabarwana sembundu zita abantu nabarwana sabakore sesente izawe nyona ni wakazo konkanyo hatu nomuna kurwana kajinda ibono basubutaferwa cyango akocho kubanza turakore sesente zawe turakore se baserikare bawe mwetere bikonde n'umuzo marwara obu aba FF aba PFF baba umukurwano kwabo FDC ekurwana NRM turarebeyo mbundu nkezibeziri sembabure hashi waja ngutwaturashye kwitana konka hinabitine manya itoshike twabentwenda turahachi hinabitine so ojiro tumwe hatabo obatandika kwenda kwitana bari yo mukoronda obarwana mana enarime karwana ruko Rwanda kinara akabaho rutaro rwo kurwana utkasho kwindure bibina 7 akazo umufronasa yazo mu UPC yazo mu DP yazo mu UPM yazo mu NRM okwindure bibina cyo chukuru ekikuru no kugira ngo nozo mu kibina na wacirwa mwazo mu kindi egenderwa cyawe ni kihuka guma hamuramwa nangu kwindura amazina hateji tayare katandika inizine rindi timba kweno rumanyuru kazo n'amazima konke mu deta basako bagambira niwe ndamanya konka tirizina ryitso tirizina hatiri kaberindi barga hizineryo hato baba tayari nyencha kare mbabasa kuberindi ekikuru ekigenderwa no kuhereza abantu bagomeza no babahereza NRM yihanise kere NRM hato shot bakagiyaho ahora honorable Kamara nagigarraho kandi ndakikire cyuma kuyeciro kunga umucertificate rumu akwatwaraga bakwaparenga kugiyaho so ekikuru iwe nko muntu oyebuze kanyu bunani ngamba ha myaka ya Museveni najya ntinabe nangira ngunguzire akugira ngo namara imyaka 10 ndigo hazo habandi ajya ashu oguwenyira kujya atkunka kandi wacana na wagumeho wa 22 murisha kuzire najya ntinga aweshonga yogwire so nyona ninjira ngo habwanje kandi nyo and this is my thinking ekikuru iyo wano teka ngo embere jeruho nenunja habwawe iyo jajiri kwena teka ngo embereji nko muntu ryo mukatoma omuntari mutawon kanso yansika omuntari busoga omuntari cyajura omuntari cyankanda we karateka ngo embere ati yabanunji nabasa kugira ati nahindura konki utakamujema ngo agumo mucorumu aho kuyoshemerero kandi wetashemerero actually hariho umurebi owagira ngo ari Kabare Sika Buheju district yagira ngo nakakuru ariho natureba niba hano bareba cyokora twasimira ubuhereza bwana na ninyenda ngo tukozese utudakika tuke tugarike muri cya twataho habibuzo by'abantu abatera amasumu tendere program de kantandikeneye Honorable Roland program you see Uganda abantu nikinda ngo betegereza akwa itwe some of us nkanye tuiromu ombintu ebi byempinda hinduka special umurankore nangwa numbicweke bindi koro kwijano gamba nshongo umuntu shangu wa mukwata wayija inikine namwe nwaza kushanga ogorkazo no shanga na RDC ninga no shanga ni n'umuntu ari yo mu government because emirmo yakwe ikintu cy'ikuno jango nambe n'umuntu yatera karuga nkarwa mpara nkuko hansi za mwisi n'umwizi mwizo mu kibungo mwokoko mwisi ninga karuga zanka hoko yatari kubuza iki hako no hura n'ingamba
na twana tuzayo niturugoronda karuru ko kwikakazo batandike nkoni mbeni ndebe nkoni ziri sembabura enkoni nibazigira za rwashande no shagu ninko murembe ngurizo kufitira abantu bakesimisa nizo zabe nizitera mbwenu nore n'ikibuzo cye imwe kandi mu Rwanda bakatonga bankai karukutonga tino riyo na Rwanda turiyo nitubagambira ngo problem ya Katonga na najana nkumbi still negaruko wa government wa kwasire sente biliyoni irwaro tergine mu mbazi no kwatota biliyoni 20 no zitika ngo zishishe kibintu sente still za sisire zikaruga mu government mbiyo no gwakimanye ngo sente ziri kurwanisa abantu naboro mbe n'abantu nico nambe narukorebera ngo abantu bari no barwana bari kwitana bw'ubururu so nibibina nabyo twinemu weakness abantu bakatama kakintu bateka mu sente esente zo nizo ziri zituretera ki zo ziri zituretera ubuzo so mbere kindi yo nyina nkugambire mwebaze owakaza akindi kwenda ngo ayitegereze bahabanya Uganda obusingi akabanya Uganda hatana bamanye ki barukwenda kiturukwenda nitukimanya kandi obuturu kukimanya nituza kugumizamo tinora twihamuramo twisha kugumizamo nitushobora abantu kandi abantu bijya kwetegereza ni impendera umuriye cyo ubwe kweshaza zatwireho ni nyongera kusima abankore wakira no kwakira ikibina kiti cya PFF ikibine ki mu cyanko kumwacyakira abarukunisha ba districts zone za ankore abawigure ama office abantu bije batunge cards akada yitu ne ku 5 waba nogenda kandi abantu bari no bazigura bagumizemo bashomesa abantu itwe kitoro kumanya kandi amazima gijire ekitoro kwenda utwija kushikaho murarege anywani bitu ibare mnonga Dr. Kamara harwe kibuzo kiriyaha WhatsApp izina riye WhatsApp number yeteru izina ni Ndere Nkarwax nagira ngo Dr. Kamara has been in parliament. Has he ever tabled the theft bribes in district service commission akozere kinka MP? Ya icyo nkakigambaho umu parliament actually kandi tukakigambaho twamara kukigambaho honorable Tayebwa yagira ngo baleta akaciko ako kushijuma enguzi eraba umu district service commissions special so icyo kintu kiragenzero mu misho tindamanyo cyakomere konka definitely narakigambira so ubumwe wataho wabuze kibuzo umwe tahuriraga TV ninga tahurikizaga biragenda mu parliament konka icyo kintu twakigambira kandi ko namazire kukireta anti abantu bingi bakitereramo abarango aba West Nile aba Busoga bajya mu district service commission izo ziresera ubuzibu bwingi kuza kutunga mu murimo utahire kituga n'ikintu kigumire munonga so ogwe mpona mureka konka ndenda kwendera nakantu kamwe umushije ogumpa mwebaze yagira ngo okubaho kwa government ya President Museveni marubwire bulingwa kiramanyisa ngo abantu bagikirize munonga konkati yatugambira bwinshi basize kubaho kumara imyaka 20 icyo kubanza n'embundu icyakabiri ne sente icyakashito no kutinatinisa icyakana no kusiribatirira ubugabo bw'abantu ukashanga nkunke bibine bindi bya birenda gukora meetings ninga bya birenda kubugana tihine ohora byikiriza kubugana so tari mu space yo kugira ngo bakwatagane so ndahendera ndamuha examples iz'abantu abatwireho president abatwireho ubwire bulingwa hariho Mobutu Seseko wazabanga owaza kuku wazabanga owazaire ubwire bakarajeta Zaire akamara ubwire bulingwa nambwe nowe ko yazaga kutera bururu atunga igana hari igana konka ko yagire kurugaho na hati Kongo tekatereraga hariho Osini Mubaraka bari kuza kumwihaho bakatera bururu kubatira bururu yihayo ba members of parliament bona yabasinga
akaba opposition kaine member of parliament nyamunegero mwe nyamunegero Hosni Mubarak konka kuyamazire kumara myezi mukaga bamazire kutera bururu aine ba MPs bono mu parliament Hosni Mubarak bamwiho hariho Said Bale nawo muramumanya akaturo bwire buringwa ngo kuyarugireho na hatiya Somalia na hati icyari mu buzibu Said Bale akaturo bwire buringwa nawe yasinga go bururu kuko turabusinga ngo hariho kushanga urya under dictatorship uri umubuwambe uri umubuhambe kushanga ngo abantu bari umuryo original situation bine kiniga naboro tibare tukasa kwiho namwe turateka ngo n'abantu ba MPs abarugira mu bwa MP hato bihireyo bakabire barenda ngo biyeho bahindure government kunka bambe hari hembunda ubururu bari kubwiba hariho intimidation hari messages zo bururu hati bari bashire nka bakoraki nka ba giving up so ekiniga cyona bari kukimarira nkaye umuri ba MPs hariho level overasa kwihe nuwe okubera ko zire kurungi konke kiniga kirya hasi mu bworo no muri lack of services cyona bashimarira nkahe umuri MPs cyunje bashimarira mu MPs abatwire barakwatagana baraje ikompo tukore ibintu bya muzeyi mwenu baba marira mekiniga turahamya ngwitwe mpo baragamba amazima nyona bamwijushe na bakajinda nabandi ejo kiniga kitira twijaho kubika mpo turemera aside y'abantu Ibari mnonga Honorable Kamara reka nshome messages z'abantu iziri ya WhatsApp na bwanyuma ngaricyo wa Honorable Salam Musumba nawe ahereze ubutumwa bwe bwahamweru ariho guyangira ngo ni James ashaba kurga rubirizi bagira ngo hero tayari west mwe bari program no kureta abantu bo kugura NCA Uganda na n'inkorambi ya government we are behind them by all means come rain come shine oguni ayebaziwe Innocent nagira ngo nyebarize mu yishe ahabo kubimanzu mbyo butegeki am Innocent Mbarara Innocent Kebarinda nagira ngo greetings to you moderator. The poverty in our country is strategic. I personally worked in Busoga Kariro district as a site engineer, but I can tell you government strategically planned for these people to remain in poverty. Imagine one plants sugarcane, they put a middleman who acts on behalf of the farmer, and the broker sells to the factory. The prices stagnate, but the price of sugar keeps going up. In fact, cash crops, government uses them to control people because they are the ones who buy. Message yeninde ingwana igamba nta Western Uganda kongani mbasa ubutagendera hawe shonga y'ubwiri. Ubiyaya nanashomire message yenwe yanabuza Dr. Kamara ahanshonga y'ubushomankuzi umukuguze mirimo mu local government. Honorable Salam Musumba tuhendere program turi kugarukamo bimwe habibuze by'abantu babuze. Kirungi kyenjagala nnyo ku bantu ba Ankole ne Western mutuuma amanya agafaana na situation ono bamuyita mwebaze yebaza ki kuva musajja he's so angry, you know, munyiziza nyiga ate twakatandika, you will be angrier and angriest if we do not speak now. So mwebaze nkulabye mu busungu naye kakana we are the same people. Tonyiga kuba tewali kikunyiza twogere, let's talk. Mwebaze agambye obubbi obuli mu NRM si bwakubuuliriza. Nze njagala okubuulira nti tukola survey, tukola study okukebera mu NRM primaries esente ezibadde Kinkizi East ne Kinkizi West, ezibadde Rukunjiri, ezibadde mu Western Uganda, ezibadde mu ba ministers. We are varying all sorts of parameters to see in Western Uganda how much money has a contestant used. Kinkizi oba East oba West. Ebadde ono omusajja yali owa police Ndunguse
eyo bamaze okumbalira nti awabaddewo obuwumbi nga buna awo nga bagula omuntu okuva mu $500,000 ng'ekitono ennyo ow'ennyaanya wa mitwalo emeka isinjiro. You know, we are doing a study to comparing ne Karamoja where the resources are. Meka ze baguze omulonzi Karamoja atula bwati ali mu begging mode. This is not a joke. It is about security, securing ourselves. So, obubbi bwe NRM bulimu ne grade. Sagala mulowooze nti we are joking about the threat called impunity, the threat called bribery, the threat called abuse of power. We are not joking. Kakati oli abuuziza nti salamu nange ndi mukulu. Nze bannange neesiimye. Nze naye neesiimye, nze sifaanana Moses Ali. Sifaanana Moses Ali, and I have never amended the constitution to change anything to advantage me. Nze faanana Moses Ali. Atayogera? Yarwala. Tayogera. That's not my business, my friend. The guy is talking about age. If it is okay with you in NRM that Moses Ali is eligible, competitive and viable, fine. You have amended the constitution twice to disadvantage the people of Uganda, to cheat the people of Uganda. Kakati nze nali chairman wa Kamuli District Local Government. Sogera bwogezi, I was the best chairman of the district called Kamuli. Manyi bwe babba sente mu government yenu. Nawe wazibako. Sisobola, because I'm not a thief, and I'm not a thief because of choice. I have chosen not to be a thief. I have made a choice not to be a thief. You people have made a choice to be thieves. Thieves. You can talk about the thieves na yetu twende. Kankubulire ekisinga okunnuma. In 1980, 1980 nali mu S4. Abantu bwe bakwata emundu okugenda mu kishaka. Owulira? In 1980 abantu bagenda mu kishaka for a right cause. Kuba njagala okubabuulira, we needed to liberate ourselves. The government had been captured then, but not as bad as this one. Era bw'okomparinga bali baali balungi nnyo okusinga bano. Nze nkubuulira, bwe nagenda okuziika mukwano gwange John Basheija Kazoora, baasaba nti General Tumukunda ayogere, naye ng'abantu tebaagala kuwulira. Baakoowa ebyekishaka, byakoowa ebyekishaka, temututama, twakoowa. You squandered a revolution. NRM, you are guilty for squandering a revolution in which young people died, in which the hope of Uganda died. Naye mwajiba, you squandered a revolution for which many people died in Luweero. Naye wali Rutoma, mukwano gwange wawumulidde, Honorable John Kazoora, an entire village yalina abaana be baaluzinga mu kishaka. Kati tewali ayagala kumanya. Do you know the pain it is that within that kishaka abaana bato, abavubuka abato mwabasiiga obulwadde, mwabasiiga obulwadde. Kati you are telling us what? Ugamba government ni bingi no basubuta bihendera. Kakati kankubulire kyensinga okutya. We are creating an environment of warlords. Do you know what warlords do? Go and look at Syria. Go and look at Sudan. Look at South Sudan. Look at Equatoria Guinea. Warlords is a bad omen
If we are walking blind to being warlords, Rashande is a warlord. Rashande is a veteran. And my brother Theodore will be another warlord. In Isinjiro, they are warlords. You people of Akole, be very careful. You will pay the price of warlords. Yabari mnonga Honorable Salamu Musumba, Honorable Mwijiti noza kozesa edakikemwe tende utakendeire hariho omushaija hano bamweta Henry Mumpe yatsindika message ya WhatsApp najya thanks tayari, but why don't PFF make an alliance with NUP which has big support, not ANT that has no support? Tendera hari echo Honorable Mwijiti babere mnonga omurukumo rwenda shinana o President Museveni azomukishaka n'abantu gabamwe baze bakabaroho abemba hagira government eri hungunu nuru nishokora President Museveni kwizire nyabushozi kurunda karuru bamwe baze bakamwima ngo angutuka kwa hati bamukunzire ibintu cyo bakumwendaho kunka baramwangireho waza kazo kuzacaka urugutunuru rubimunonga mwe baze nanangurwe kukururi ahubwo ko wariki nyowe ngambirira abantu babuheje imbere n'abagambira ngambirira abantu babuheje n'abagambira amazima nahikana harevo ni ntambara naheri yabuheje ntwaje ngo ije ni tutugambira aheri yabuheje tugiro mukarura ka irama kutugamba nje kwera kwendana naco abantu barenjero bucuye kashanjura butano basingirwa bururu bariya ba NRM hihi ministers 16 basingirwa bururu nibashitama chankwanzi hena arimo kushitama nibazo umukokasi nibazo mu cabinet konka abantu bo bagizire ngo aha iyo minister gaho gende iyo NRM rugaho gende oyebuza nahabwenshi abantu bine biniga babigirira nabo nka bari mu kibina cyawo nabwo cyo iwanda kubanyembera yawe yoro mu wana mangoriki iyo oreke mbere gumenko kweri omuyihanga konka wana yangu embera ternungi nushaba ngo hindro kandi kumanyembera yawe okweri kwato munshaho yoreze yunemo nkata nanti buri umari yakwato munshaho munshaho niho urya TV kwato munshaho yo yine muzingahe wano biko mbanka ubikira muzingahe umwana wo nashomera nkahe kuko rwano uraguza nkahe ko garakame buze byo norugum umurhuzyo no rwandire mbere yo kuhinduka akumuhanga twina barije nabarukubi mwe nabarije embere igombe ko kweri abarukubi twatanise rwano rutaro rwo kurango kandi rutaro twetaga turutaro rw'embundu n'urutaro rw'ibiteka teko abanupu nabo turuntugamba na baby nebindi abacyanguhire kugira ngo tusayininge naba anti akugira ngo abo turi hihi nawo abantu tuyontugamba nabo nabana bagamba nitwe kucira abaske nabo nza kwatanisa kuri kitabashire hati twe batano tukegita tukaba 20 yo bakubera bake at least wongireho iwe sho washanga habera kajinda wenka hayinjero no muntu hayinjero wini kiza hayinjero arsara so hayinjero osege utabona bake so nyo muntu teka yanje nintekateka ngo turi yarayina nunji abanyakwere bajonga agatera ngo gati gufa za kutambura hamwe nkihanga nk'abanya Uganda kandi bibina byonga even individuals n'abanyadini na civil society abakubasa kugira ngo tutambure tuhindure enkora ihanga ryitu rigetaga ubusinje rigetaga ubugwaje stunguke hamwe harike kutunguke bizimbi byonka ukashanga mbare bizimbi bibisya konka iyo yebuze umurimbaro mwene bizimbi bingahe zambaga zikanyire konko tine zo bikireyo za university zeyongire konko umuchika cyanyu hatari mu degree iyo joti stungukire urebe umuchika cyanyu kumwemerera bari mnonga bari tureba Francis yerezo ubugwaje ndkwendera reka nshome messages z'abarebe nk'ibiri tendere program hariho yagira ngo nuka polisi Ambrose Arkabu Heshema. I thank those PFF men for today's inspiration. Yesu akakora icyo kutangaza ubuyarisi z'abantu 15
ari omwe, but for Ugandans 5,000 people we are feeding on one person. Where are we going? Hariho ogu yagira ngu webare mugume Roland Kajinda rukungiri turi neiwe ndi Miss Innocent. I am very happy for the MOU with Auntie Gregory, Winnie, Kasiano n'ebindi bikonji bija gukora umurimo gw'amani. Izi message z'abareba ibintu basabutazihezayo konga habwe nshoga y'ubwire wakubana uwarga kutwegeyitaho turiyo ntendera twatuye n'abagenyi kurwo mu kibina cha People's Front for Freedom na ine Honorable Roland Kajinda gwakabaho umyeshengero ahabwa rukunjiri municipality kandi ubwahati ahabwe kibina cha PFF n'uwe muhwezi wa treasurer ahabwe kibina iki na ine Honorable Proscovia Salamu Musumba ugwayosoro mbyo butegetsi kandi ahabwe kibina cha PFF the speaker w'ikibina nico cumwe na ine Honorable Nicholas Kamara gunomyeshengero ahabwa Kabare municipality kandi na ine Honorable Francis Mwijike myeshengero ahabwa Bweju twantera toki ahakibina eco nibyo webembezi bihangiriye aba program eji nahabwa abagenzi banje abinakora nabo mu abasiyogu mureke mbendeze ukuraraje. Omujera no gutwe ndugundi mulungi